Longtrai Valley Bakakseni Phasingtwi Fishery Department ni Luaji Mumbai Manu Twimao 50,000 achara Phiyok Jak Kha aro manjaka 48 karam shorani MLA Paul Dangshu MDC Sanjoy Das monovlog by Chairman Pronoy Debrma Khoboi Fishery Superintendent Subit Debrma Akosong Bo Twimao tamni baga Phiyok Jak maklai Tini oro Manu Twimao engko Ahh Phiyok Jak Kha obo PMMSY ni engko scheme ni anda ko oro phai manda phika chini engko district ni deputy director fisheries ni tai fisheries ni engko SF tai engko officials rok chini honorable MDC tongo vice chairman tongo obo biodiversity ecological impact financial impact obno jottono wan sugino tini oro fingerling 50,000 kison jakha tai norok ni media ni through tai ang kaisa sanai public awareness jehetu tini obo public awareness kam angko fingerlings yakharjak mani program ba chini tuyo je bis rimani bithi ruwi je nijeni sakni bagi wansugui je arom laimani aboro bondo khainang thung current bai jara arom nai rok borok bo bondo khainang thung karon abo chini ecosystem o inko khlayo chini ecosystem damage hung